Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe n'ibiki biri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tuyahere mu Rwanda. Hari inkuru ivuga ko mu Rwanda umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye muri Afrika Mohamed Yacoub Janab ari kumwe n'intumwa ayoboye basuye urwibutso rwa Kigali ruhuriyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Bunamiye inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, banasobanurirwa amateka yayo n'urugendo rudasanzwe u Rwanda rwanyuzemo mu kongera kwiyubaka nyuma yayo. Mu yandi makuru, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye yateguje abanyarwanda kwitwara nk'abari mu bihe bidasanzwe kubera intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ateguza ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizakomeza kuzamuka. Bigarutseho kwa 23 Mata 2026 mu kiganiro rirarashe rya TV1 ubwo yavugaga ku ngaruka z'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ku Rwanda. No kandi mu yandi makuru, Rwanda na Uganda basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu kubaka ubudahangarwa bwo guhangana n'ibyorezo, guhugura abakozi mu rwego rw'ubuvuzi no gushyira hamwe mu bikorwa by'ingenzi mu rwego rw'ubuzima. Aya masezerano yashyizweho umukono i Kampala ku wa gatatu hagati ya Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana na mugenzi we wa Uganda, aho bari bitabiriye inama ya 12 ya komisiyo ihuriweho igamije guteza imbere ubutwererane bw'ibihugu byombi. Naho mu yandi makuru, abanyeshuri biga mu ishuri rikuru ry'ingabo z'u Rwanda rishinzwe amahugurwa ya ofisiye bakuru batangiye urugendo shuri rugamije kwiga ku gusobanukirwa uko ingabo za RPS zabohoye igihugu zikanahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Urugendo shuri ruri gukorwa kuva ku itariki ya 22 kugera ku itariki ya 24 Mata 2026 rwatangiye ku mupaka wa Kagitumba. Abanyeshuri bari mu cyiciro cya 14 baganirijwe n'abarimo abajenerali mu ngabo z'u Rwanda mu kurushaho kubafasha gusobanukirwa imitegurire y'intambara. Naho kandi mu yandi makuru, ingabo z'u Rwanda batayo ya 2 ziri mu butumwa bw'amahoro by'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica kwa gatatu zakoze igikorwa cyo kuvura abaturage ku cyicaro cy'akarere ka Boyali. Muri iki gikorwa abarwayi barenga 174 basuzumwe indwara zitandura kandi banahabwa imiti. Umuyobozi w'aka karere ka Boyali Yusuku Kamire yashimiye bato y'abasirikare b'u Rwanda ku bufatanye yatanze n'ubufatanye bwa RDF n'abaturage. No kandi mu yandi makuru, umunyarwanda Jean Bosco Iyacu yagizwe umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga uharanira kugeza serivisi z'imari kuri benshi Majalup Foundation ifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Majalup yatangaje ko Iyacu azatangira izi nshingano kuva ku itariki ya 1 Kamena 2026 asimbuye Paula Hunter uzaba atangiye ikiruhuko cy'izabukuru. Munyemewe twerekeza hanze y'u Rwanda. Hari inkuru ivuga ko abimukira birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko bamaze amasaha 27 bahambirijwe amapingu mbere yo kuhagera, kandi ngo batifuza kuba ari iki gihugu boherejwemo kuko kirutwa n'ibyo bavuyemo bahunga. Mu kiganiro bajyanye na RFP, umukobwa witwa Gabriela w'imyaka 30 ukomoka muri Colombia yavuze ko iki gihugu cya Kongo yoherejwemo atakifuza habe na gato. No kandi mu yandi makuru, abasirikare n'abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera muri komine ya Makala Kinshasa barasanye bikomeye. Uko guhangana kwatangiye ubwo abasirikare bakorera mu gace ka Maburu bajyaga kwitambika abapolisi bo mu mutwe ushinzwe ubutabazi bwihuse bataga muri yombi urubyiruko rukekwaho ubujura. Abaturage bo muri Makala bavuga ko ubwo impande zombi zarasanaga, urubyiruko bivuga ko ruba mu mutwe w'amabandi wa Kuluna rwatangiye gufasha abasirikare guhangana n'abo bapolisi. Ikinyamakuru Actuality cyatangaje ko imirwano yahereye ku muhanda Iringasa hafi y'ikigo cya gisirikare, ari naho urubyiruko rwafatiwe, igera hafi y'ikigo cya polisi ku muhanda wa Kibambi ya rimwe. Naho kandi mu yandi makuru, abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari abarwanyi ba Boko Haram bagendaga kuri moto bagabye igitero mu nsisiro 2 mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Nigeria bica abantu 20. Abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero mu duce twa Pubagu na Mayolade muri leta ya Borno n'iya Adamawa. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko
umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa wa 14 yanenze imiterere y'ifungwa mu magereza yo muri Guinea Equatorial, asaba ko ubutabera butagomba gusa guhana ahubwo bugomba gufasha kuba mu buzima bushya bw'abakoze ibyaha nabo byagizeho ingaruka. Ibi yabivugiye mu ruzinduko rwe ku igororero rya Bata aho yahuriye n'izo mfungwa, ashimangira ko ubutabera nyabwo bugomba kubahiriza agaciro k'umuntu wese. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International ivuga ko imfungwa zihohoterwa kandi bamwe baburirwa irengero, nyamara leta ikabyamaganira kure ivuga ko zifashwe neza. Umushumba kandi yasabye ko umutungo kamere w'iki gihugu ukoreshwa ku nyungu z'abaturage bose aho kugira akamaro bake. Papa Leo wa 14 yibukije imfungwa ko zitari zonyine aho ari hose abasengera. Reka dukomereze kandi ku nkuru ivuga ko wari umuyobozi w'igisirikare cy'Amerika kirwanira mu mazi John Felena yakuwe ku mirimo ye kwa gatatu, aho bivugwa ko yirukanwe nyuma yo kutumvikana na minisitiri w'intambara kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda Trump ashaka kubaka ubwato. CNN yatangaje ko hashize iminsi hari umwuka mubi hagati ya John Felena na minisitiri w'intebe Pete Hexen zishingiye ku kuba atarakurikije ibyo yari yategetswe bijyanye n'amavugurura Trump yifuza kubaka ubwato bw'intambara. Umuvugizi wa minisiteri y'intambara ku mugoroba kwa gatatu yavuze ko Felani yavuye muri uwo mwanya ako kanya, ni ukuvuga ko nta gihe cy'integuza cyatanzwe. Abantu batandukanye babwiye CNN ko hari hashize amezi hari umwuka mubi hagati ya John Felena na Pete Hexen, ngo Hexen yabonaga ko Felena ari kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa impinduka zikeneye mu kubaka ubwato bwa gisirikare, kandi ngo ntiyanyurwaga n'uburyo Felena yavuganaga na Trump atamunyuzeho, ibintu Hexen yabonaga nko gusimbuka inzego. Reka kandi dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo za Amerika zatangaje ko zasubijeyo ubwato 31 bwiganjemo bw'ibikomoka kuri peteroli bwari buvuye ku cyambu bya Iran. BBC yanditse ko bwinshi muri ubwo bwato bwari bwikoreye ibikomoka kuri peteroli kandi bwumviye amabwiriza ya Amerika. Perezida wa Iran yavuze ko kuba Amerika yarafunze inzira ya Hormuz ari kimwe mu bikomeye bibangamiye inzira y'ibiganiro yatangijwe mu minsi ishize. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika Caroline Leavitt yatangaje ko Perezida Trump nta kibazo afite mu ngamba zo gufunga inzira ya Hormuz. Amerika yerutse kwemeza ko inzira ya Hormuz izakomeza gufungwa ku bwato buva cyangwa bugana ku byambu bya Iran kugeza igihe ibiganiro bihuza impande zombi bizagera ku musaruro. Munyemerere dusoreze ku nkuru ivuga yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nta gitutu ariho mu bijyanye no guhagarika imirwano hagati ya Amerika na Iran. Nk'uko televiziyo ya Fox News yabitangaje, Trump yabwiye umunyamakuru Martha ko adafite igitutu cy'igihe ku cyemezo yafashe cyo kongera igihe cy'agahenge. Ku rundi ruhande, umuvugizi w'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House Caroline Leavitt yanavuze ko ibiganiro bikomeje kandi ko Trump yamaze kugaragaza neza ibyo adashobora kwemera ku ruhande rwa Iran. Muri ibyo harimo gusaba Iran gutanga uranium itunganyije ifite yifashishwa mu gukora intwaro bya kirimbuzi. Gusa abasesenguzi bakurikiranira iby'intambara bya hafi babona aya ari amayeri yo kwikura mu isoni nyuma yo kunanirwa guhagarika ibikorwa by'intwaro bya kirimbuzi muri Iran. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Ni amakuru tubashimira ko mugenda mukurikira umunsi ku wundi, mukomeze kugira ibihe byiza.